pinikar biang long TV9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panik pinia berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha Orkar biang long Joint Environment Protection Committee kidam tang jangmia chikloni phaipli arani tar rangso forest IB along clear seng sang thengpi thengphang langroi langjeng sang ti along check kai pho hai hui kirai kom dun chia phan pura par japon det aphi puthot pini songa kemang ateng pen ki AC principal secretary sakia arideng aron ri pen sangti arong ki phur ki roya tuma phan khangdu nang ji pu pen pin pura lo ki pajordam labang so pin pura lo along ke jongpon langroi langjeng kana hokpon alam thela pen ki jongpon thu aron ri pen minor mining aron karkana puthak patumi aruni final cap arni pinpur alo kepajorpon along ke chitong dun song bidisar mahajon kro maipu morning son teron kongchun bang wesley teron lapen aria sanghoto to tangte non alang litumpen kaning chepon alam thele arjupon iksene news report Karbianglong TV9 news la Karbianglong Autonomous Council a principal secretary phan isi pinpur alu mande isi memorandum hisab pajirdam la sila bangani litum all Karbianglong Joint Environment Protection Committee ya hinpen asi alam the bangala phelo je jasmet pet pen Assam Minor Minerals Concession a ek ateng pensi a rule 2013 so ateng pensi sangti harlong perthe tame claim ponangi pusinil tum naso pinpur alu ko pejirdam asi non la bangso aputhak klardak pen ako alangli niltum lo president do alangli si thanik po morning sontero on dak naje tong media court thanta surusure kadom pilo nili kasi non langli lapu niltum advisor ning thanik lo ala so niltum non memorandum pajitik lo lape niltum non na banke niltum tarik clear ni April tarik clear ni niltum laso song mahang pathek det pen aphi kaprek asong dum lapen hamphang asong da kon ya mek nang prang dun lo lapen ame thang laso saibana che claim dun lo lasi alang li thanda niltum surusuri alang thanda kardom pig lo nang claim serap dun por lapen ako non niltum pung tung mangke laso memorandum non pidet pen aphi lase forest ek ateng pen sangti harlong sa me phur pusita me aron teng manse phur nai pusi niltum bangke piglo lapen pini pen niltum arni hot lo lapen non kewang jilang arni pen forest ek ateng pen sangti harlong ki phur pusta me aron teng phur nang po lapen arni gang sam arni chilut lo baji pho phi arni chilut a phi ke pon pe de jiwan se halaso ahar sangti harlong buno koila buno yat buno da ke claim hanta nili chuningri lo lapen non kewang jilang basame to sangti harlong bangke ke claim atumi dopik lo sita me nil tum alang li han thanle ke khamkhe phanle ke claim dagali sita me nil tum bangke arona teng le claim phansi nil tum bangke non ki jong pon alang li han non ki claim me long etum aron kalima non nil tum theklong ulo ala ajha ka tum bangke arona teng claim lo sita me aron re tum ta do o nil tum bangke chini pon do along ta me non puno la silveta lang roi pusta me non alang tu wildlife area long talang lum tu han ke phura re lo non alang tu han permit ave pusta me permit ave dim ta me lang tu phura re ta dolo dak lum ta lapen hala sodim long lang ke kreng ajok ele tum jontu janwar ta lang kijun long le lo lapen ala so lang roi lo ke do ala ok pusta me ala um ta ki thi par pik si do pik lo ilam ke lansi tonik lo advisor la pen yizuma president kithan pona tengsi yitum thek dulong bom lo akai wang stame ajo wang stame illegal jitu sangti arong pendang lok thengpi thengprang pendang lo koila la hai stame aron resi ponchai de ar jidi increment stame yitum kapre ka song thumena chingwai lo la hai alam apothak stame kapre ka song thum stame la hai apothak sta initiative nang kan dun si yitum theklong lo asi tum arang li pan stame anso se chero lo anso se si yitum kapre hamphang son do an tum hasta me chingki chingwai pen koson si lahai illegal mining amukha ba lahai illegal mane sangti arlong koila lahai kepon kepang ton ji phanke non ni tum chingwai pon bom lang aru an so se si ni tum bangke la so song kepang tang ji phan mate lahai illegal hormu kepang ton ji phan ni tum kachisik pon dulu la si non kewang jilang mane pena pen pusita me ni tum bangke la si pupo je ke claim kanghu tum an phan seta me ke than pachini lo je lahai asai bangke arang li tum kang ton sigemi jong si ni tum alam patoi te pen jong si arang li tum ke claim lo pulo tangte ni tum ta me legal action bangke
ke kemi phan ni dum chisik ding pini sitami ni dum principal secretary phan sitami memorandum pilo lason si DCSP tapen principal secretary phan sitami tapen chief conservator of forest phan sitami DFO phan sitami ni dum la hai memorandum bang pidam po than pachini dam po ba information pipo lasi department atum sitami nili tum long la hai asai ke chok chelong sitami nang chirap nang chitodun po pusi nili tum ning the pon lo Now, the principal secretary from Pinpur local people now government pillar insurance and people. ni dum han insurance nai pi ke la lo je pabon lo na tong se kot pen jong si aron re pen ke claim back lo blote ni li tum sitami ke khangni aron do lo ba kaprek department atum sitami la hai apotha ke mane information nang pinang po nep nang po pusi alang li principal secretary hin ben sitami lam the nang pachini dun Renuka lekte piki so that pen ajok achor Robin Kropen EM Richard Tok bia phan kirap ka chohem. Aruni phai trok CR ni lakhain ko da trok duar bagri MSC constituency angkang hemari rong hanga rong amika Robin Kro achor Renuka lekte piki so that pen ajok EM Richard Tok bia phan kirap ka chohem. Purthya thang mani da tum ki chomo we ki domo we that le ki sung ki phonang kali. Lapen ki domo we ki chomo we ke rat ang tar pule pudet tami. Sitami kiso ke pangji ke rat ang tar kali lake isi kisung tektik ang lengsi kachitong nanglo. Lason si hemari rong hanga rame ka Robin Kro achor Renuka lek thepi kiso ke pangji arni dingpui anlo. Ladak Karbiang long dipu medical college long chipon lo ladak ta hoptahini andolo CT scan kuri result kelong ke tumor ke sopusi result kelong. La sila dak di pu medical college long ke un elo pusi refer nang pidat lo la pening resi di pu pen man jo adak Catholic hospital long chipon thusi Catholic hospital ke pon anke kiso tanang bat bom lo la dak biji selen nang endun si hem chu fandel lo la pen hoptai sia phi gulakhat civil hospital long ke pon thusi CT scan attraction amukha paklang si akola dak ke un elo tumor ta hetang lo akin jangjai lo pusi doctor atum nang khanun thu La Guwahati le chepon thunon pusi chainong bi phak wo che jor laplo lapen don raba dumta nang rap dun chitame dorde det la si kai ke rat ki sum de duk along kachirap kachitodun abang phulo ker MSc amparta education EM Richard Tok biaphan nang rabek tha pusi Robin Kropen EM Richard Tok biaphan churin dipon nang rabek tha pu nilibidi judet lo pusi ningjepon tangte Robin Kropen kaningjepon alam thele arjupon iksene Dulamera pen Avinas Tokbi, Karbiang Long, TV9 News. Sana taksi ni tum di pu medical college long pen report anta ni tum lahen lo CT scan report mukha lo la pen ladak gula khala long nursing home long ni tum CT scan report lo la ka do ka report amukha anta me ni tum jiban iglab lo jo report la hen lo nongge Guwahati an si jipon ikbeng nang pup jini tum manang pu ikong lo la si ni tum ka jipon ye pan mesung ikpik lo pen la bangke ultrasound alu iglo hola ultrasound ke kuripan ang ke klang iglo la bang so alu abang iglo ho la si x-ray alu tamila dasi joilo per report mukhala he lo hem tun be ka phanang ko lam thik la pui khelo athike bini nili hemasor nili chol chikran thop pho phrang pen ki su ajuk do piglo la bang so ke so pilo ma pula tangte tumor ke so pusi ultrasound na long pen long lo nili tum ultrasound ke report ateng long lok pen nili tum si ka chilang dam nili tum Karbiang long di pu medical college long da chipon lo hada ta nili hopta hini an bak si chilang dam lo pen hada dak si ke lang na yan nili tum report long at pen nili tum phan un e pu pen apot aku nili tum phan hada pen refer to that lo la pen ni ning resi puthot ni lia ko di phu thak chak di phu man ja dak soi mile long Catholic hospital long tani li chi pon do har dang ni li chi pon hot an bang ke kiso bang tanang bat bon bom lo la pen hadang ni tum si ka che lang na ji an dak selen biji no endun lo pen dak se me hala sorry or thing dak ke un elo along pre chi pon tha pu pen ayok sin ni li Catholic hospital ben te me chi ban thu det lo la pen puthot ni li hi thi ro ya phia ko nile tum gula khat nursing home long antas te me chi pon thulo nursing home long chi pon pen hada dang ni li biji selen en pen ko belega ni li treatment and to see CT scan kuri ultrasound report he ni li chi pidun lo
พระดาริปูระเต็งดอกตอร์ตมนังกทานะบังเกละบังซอก็สูบังเกกิสูบังปีมีนี่โลอาทิตย์ดิวมาละบังที่อูลูที่ปิกล้อละเป็นอัลตราซอนอาลัวเต็งบังเกเก่งดูใจอันโลปอสิละดากปาริซอนนี่โลนั่นละตุมกุฮัตที่อันที่ปอนี่เดนโลกุซีนี่ลิพันังปุยกองโลละเป็นนี่ลิเขาจะปอนี่จะพันนี่ลิตังกับภาษาเองลองมาเองลองปอสิตังกับภาษาเกลองนายาวาร์ไซทางนัตตาเวละเป็นนี่ลิพันเป็นนางตุมดอนรับปุริยาตุมตะนางรับดุนโอโลละเป็นนี่ลิ NDBC บลองเรียกยาตุมสิตาเมนิลิพันตังคานางรับดุนโลนี่มันเรียกยาตุมยูเรียกยาละเป็นเจเนเรอร์ยาตุมตะเมนางรับดุนโลเป็นจิโฟจิรุตุมตะนางชรับดุนซีนิลิปรายทรอกซิเกบันบางตังคานิลิด็อกเตอร์ดงพันปีดำตังโลบันสตาเมกิมียังเทคเทคลองเลยเดลโลละเป็นนิลิเฮมกับปังเรงอปียอนตูอันสตาเมนิลิจิยอลพักโลมันตานอนเกนิลิตุมาริเดงทางนัตตาตังคาเบลองนอนนิลิตุมาพันนางเกริฟาร์ทัวบังกุฮัตตีอันสิจิปอนังโปอันเกนิลิตุมเกอิงลองมาอิงลองโซทางตาอักขรดเจจุรียทายเวนิลิตุมกุฮัตตีอันเกกุปุสิกิดามพมากิดามนายตานิลิตุมเทคเทละเป็นเกขรดามนายก็นัดก็พิลนาฮอสพิทาลตาชินิดามเดละปานกิซุงสินิลิตุมลองโดโลละบังสิละบังโซเกซุงนิลิตุมพันังกราบเจพันสินิลิตุมอามันเกโดนิลิตุมพันกังฮอนเทคไนบังนิลิตุม26 dual baguri IMC local IMC lo Richard Tobi education ye malang li phansi choni republic lo alang li hen pen nile tum phan nili rap ikha pasi nili tum hemtun hoi pen nili chu hen pen choni ri lo nili tum panjong si nang li tum nang rap ri pulutan te nili tum sang rap te me ke lang ya to barabe la pen guhati ke nili tum bihek ban da dam long ni pen lang ke dam yan ta me tum chek che sa me la dan nili tum te bok tere ke kan dong dai thora lom pen ni tum rap CDC ki pon nang pon nun je bang do po sa me khorot patti bidat posi sara phan choni ri thu le tholo nile tuma education ye ma phan justimat ke choni ri la la nile tum phan rabik tha la pen ele tum kal biang long ake thene ke japon CM Dr. Tuliramong hang ma sa me choni ri lo nale tuma hen pen nile tuma phan la guhatian ka che ponji la bangso ke so operation dam theye phan nile rab dun vek tha posi nili hoi pen nale tuma phan choni panik lo asi pini nili nana tuma phan aka preka tum nili rabdun lo seta me thangda nili ja kong obedel lo pinian nian bang ke nili tuma kida da thek ik lo chenong chelong la chi yor lab lo am par ge ni tuma long ri phelang da chi yor nang puta mo be thangda nili tuma khorar bedel si nana tum phan chuni ri chilek thalo sar la no nili tuma phan nili rabek thap si chuni ri padi krem lo Ningkan krepo usu Vidya Singh Singnar Ningkan crazy an kisok panji Apar Jingthong constituency ka parlo nem Singnar rongamekar Sar Singh Singnar pen basa pihan sepia tumasopo Vidya Singh Singnar alang likidam tang aningkan pen phuke so ka cholong lok pen ajok piniar ni anke paralyze asonsi mandet mate honghap hongro ke so nang mandet lapel asonsi ke so ke cholong cheng ahut se ka chelang ji aphan ka dure mate kiduk pi ga join nei pen Anpar ke rong arlo lapen te bok te raya lom se ka chilang ji ahem mate hospital pharmacy ahem ka vedat pena joksi nona pangke hong hap hong ru mate te kok tikia ke so nang mandet si alama vedat lu pusi kisung ke pho hem tu na tum pen pharang ke homri da mahut nang thandu lapel la son si kedam tangar ni penta se ka chilang ji aphan Jingthong constituency arlo kachari bom MAC Avijit Kro atuma phan sitame chuning ridun lo bon sitami thangnat akera pa vede rason pusi nang pachini dun lapen ke aning kan wang sitami election nang lele aprang rong rup arlo wang po vote nang rek po nang rafek po pusi rong arada phan baiji bonta election jutel lote araji mumangta theklong le de rason pusi nang pachini dun tang tinon kisung de ahem tu na tumpen kachuning rimate akerap ka chohangalam rabji ma rabre ma ke mo ilitum rat theklong po lapen ke pir thea thake kiso kisung ka chingtang nang hello akisung apar kisung lo lasi lahai pen ki joy ke ji aphan nang ravek thapusi karbiang long ka chari ki the ki dinga tumaphan kisung ke phohem tu na tumpen chuning ripon lo Jingthong pen Clemson Singnar Karbiang Long TV9 News the Francis Harangke Korte Harang Ahomri Bang Litum Lib Supo Kleng Si Kiso Alang litum nak homri tek parang kia bitung menang homri tek pot alang litum hancur lo la ben kadong sepilo pulo nili supo gitu atan non aningkan krep ho dam bom lo
la pen nilitum pisu jelang an jelang ulu la pen rongalu doktor tubok het doktor sige jelang hai sai hem awi pen join ni la pen ikhi idat ka we det pen join ni ma sini tum pisu ki supami thek the det lo la pen nen ki the giding tum phan siu yasamet pet chuning rilo dak ka ching hon chin thong consensi sar visit kro phanta chuning ri padi cream lo langli elitum la son la nilitum ma supu pisu nang cerap nang cerap citu dun je phan si chuning ri lo langli phan la pen ge ching hon nai kar biang long cm sar langli phan stame chuning ri padi cream lo la pen nilitum la kisu e ka chelang bang ge kan krep hong bong chelang thu lon non bang e chelang thu abidi gi jud ma se ku chelang le det kan thom pli la pan se bi ko la pen khoros biro tangka maha ka cholong thek the join ni la pen ge ka te bok het se chelang dim ka ve join ni se Pinia berda ke lang si intong pon ikok lo domi thangmi